Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, сүйүктүү замандаштар, жалпы кыргызстандыктар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мамлекеттик лотереялык компания, мамлекеттик ишканасы барыңыздарга баш байгеси 1 миллион 200 миң сом болгон сом коюлган алатоо тираждык лотереянын 6-чы оюнун баштайт. Бул түз эфир, биз баштайбыз. Добрый вечер, дорогие кыргызстанцы, уважаемые телезрители. Государственное предприятие, государственная лотерейная компания начинает 6-й розыгрыш тиражной лотереи «Лото», где главным призом является 1 миллион 200 тысяч сом. Это прямой эфир, мы начинаем. Мамлекеттик лотереялык компаниянын адегенде кандай кызмат көрсөтүүсү, кандай жакшы жумуштарды кылуусун сиздерге тааныштырып өтөлү. Мамлекеттик лотереялык компания, мамлекеттик ишканасы спортту, маданиятты, билим берүүнү, илимди, искусствону жана инсанды руханий жактан өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Андыктан сиз алган ар бир билет бул сизге бир гана баалуу сыйлыкты утуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбостон, өлкөбүздүн өнүгүшүнө түздөн-түз салым кошуу болуп эсептелет. Лотереяны уюштурууда эл аралык тажрыйба колдонулуп, так жана таза өткөрүү шарттары каралган. Хочется особо обратить ваше внимание, уважаемые телезрители, на тот факт, что основными задачами предприятия являются содействие в развитии спорта, культуры, образования, науки, искусства и духовного развития личности. Потому каждый купленный вами билет – это огромный вклад в развитие нашей страны. В организации лотереи были использованы инновационные методы проведения, учтен мировой опыт и особое внимание отдается чистоте и прозрачности проведения. Ал эми азыр сиздерди оюндун шарттары менен кыскача тааныштыруу үчүн назарыңыздарды кийинки видеороликке буралы. Уважаемые друзья, позвольте кратко ознакомить вас с правилами тиражной лотереи и обратить ваше внимание на следующий видеоролик. Бардык билеттер 10 миңден баштап 89.999 чейинки 5 сандуу катар номерге ээ. Утушту билдирген сандар жинактары лототрондун ылгап алышы менен кокустук тартибинде түзүлөт. Ар бир сан жинактары өз алдынча ойнотулат. Утуштун суммасы ута турган сандардын жинактары менен билеттеги катар номерлердин акыркы сандарынын дал келишинен аныкталат. Утуш билеттер төмөнкүдөй ыкмада аныкталат. Акыркы 1 сан 100 сом, акыркы 2 сан 1000 сом, акыркы 3 сан 10 миң сом, акыркы 4 сан 50 миң сом, бардык 5 сан 1 миллион 200 миң сом. Все билеты имеют пятизначный порядковый номер от 10 тысяч до 89 999. Комбинация цифр, определяющий выигрыш, формируется в случайном порядке путем выборки лототрона. Каждая комбинация цифр разыгрывается отдельно. Сумма выигрыша определяется в зависимости от совпадений выигрышных комбинаций цифр с последними цифрами порядкового номера билета. Выигрышные билеты определяются следующим образом. Последняя одна цифра – 100 сом. Последние 2 цифры – 1000 сом. Последние 3 цифры – 10 тысяч сом. Последние 4 цифры – 50 тысяч сом. Все 5 цифр – 1 миллион 200 тысяч сом. Оюндун эрежеси менен кыскача таанышып алдык. Ал эми азыр лотерея жүрүшүндөгү тактыкты, оюндун таза өтүшүн, алатоо тираждык лотереянын байге фондун ойнотууну комиссия мүчөлөрү көзөмөлдөйт, тааныштырып кетели. За прозрачностью проводимой лотереи будут следить наши уважаемые члены комиссии. Итак, вашему вниманию представляем комиссию по розыгрышу тиражной лотереи «Алато». Комиссия жетекчиси, председатель комиссии, мамлекеттик лотереялык компания, мамлекеттик ишканасынын мүдүрүнүн орунбасары, заместитель директора госпредприятия государственная лотерейная компания Акыбаев Сурамбай Зулпукарович. Комиссия мүчөлөрү, члены комиссии, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматынын ыйгарым укуктуу өкүлү, представитель уполномоченного надзора за финансовым рынком государственного органа при правительстве Кыргызской Республики Насиров Эркин Мухаммедураимович. Жана Айкөл тобунун солисти, солист группы Айкөл Батыров Сүйүн. Комиссиялар менен тааныштырып алдык. Ал эми азыр оюнубузду баштаганга чейин албетте Айтбектин жардамы менен лототронубузга шарларды 0дөн баштап 9га чейинки сандарды салып алалы. Уважаемые друзья, позвольте вас, конечно, проинформировать, что у нас есть шары от 0 до 9. И сейчас мы должны, конечно же, класть в лототрон, чтобы начать игру. Анда эмесе кеттик, шарларды 0дөн баштап 9га чейин салалы. 0 саны, цифра 0. 1 саны, цифра 1. 2 саны, цифра 2. 3 саны, цифра 3. 4 саны,
цифра 4. 5 саны цифра 6. 6 саны цифра 6. 7 саны цифра 7. 8 саны цифра 8. Жана албетте соңку сан бул 9 саны цифра 9. Итак, уважаемые друзья, уважаемые телезрители, все нужные процедуры проведены. Мы начинаем первый тур. Ал эми эң биринчи турду баштайлы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Барыңыздар, билетиңиздерди жакшылап карап туруңуздар. Внимательно наблюдайте над цифрами ваших билетов, друзья. Мы начинаем первый тур. Тур акыркы бир сандын дал келиши. Первый тур совпадение последней одной цифры. Акыр жагынан караңыздар. Жана биринчи турдун акыркы саны 2 сан аныкталды, уважаемые друзья. Последняя цифра первого тура — это цифра номер 2. Эгерде сиздин билетиңизде 2 сан аяк жагында болгон болсо, анда сиз 100 сом утушка ээ болдуңуз. Бул тиражда 8000 билет 100 сом утушка ээ болот экен. Анда эмесе биз экинчи турга өтөлү, уважаемые друзья. Мы переходим ко второму туру. Экинчи тур бул акыркы 2 сандын дал келиши. Второй тур совпадение последних 2 цифр. Акыр жагынан караганда 2 сандын дал келе турган болсо, анда азыр чыккан сан сиздин билетиңизде болгон болсо, сиз жеңүүчү аталасыз. Үч саны цифра 3. Экинчи турдун акыр жагынан биринчи сан бул 3 саны болду. Эскерте кетели, экинчи турда 1000 сом утушка ээ болосуз. Ал эми жалпы 800 билет ушул акчаны алганга албетте азыр номер чыгып кала турган болсо жетишет. Анда эмесе кеттик, экинчи санын аныктайлы. Алты саны цифра 6. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу оюнчулар, эгерде сиздердин билетиңиздердин акыр жагынан 63 деген сан болгон болсо, сиздерди куттуктайбыз. Сиздер 1000 сом утушка ээ болдуңуздар. А мы переходим к третьему туру. Третий тур акыркы 3 сандын дал келиши. Третий тур совпадение последних 3 цифр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 3-чү турдун жеңүүчүлөрү албетте жалпы саны 80 билет утушка ээ болот экен. 10 000 сом утуп аласыз. Андыктан жакшылап карап туруңуз, акыркы 3 сандын дал келишин биз азыр сиздер менен биргеликте комиссия менен биргеликте аныктайбыз. Анда эмесе 2 саны цифра 2. 3-чү турдун акыр жагынан караганда биринчи сан болду. Мына ушул 3-чү турда 10 000 сом байге сизди күтүп турат, урматтуу телекөрүүчү. 9 саны цифра 9. Билетиңиздерди жакшылап караңыздар. Номерларын жакшыраак текшерип туруңуздар. Тщательно наблюдайте над своими билетами, друзья, которые вы купили и которые вы надеетесь, что выиграете прекрасные денежные призы. И у нас есть третья цифра, это цифра 6. 6 саны. Урматтуу телекөрүүчү, урматтуу оюнчу, эгерде сиздин билетиңизде, сатып алган билетиңиздин акыр жагынан 692 деген сан боло турган болсо, анда сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздер 10 000 сом утушка ээ болдуңуздар. 692 бул 3-чү турдун
жыйынтыктоочу саны болду. Ал эми биз 4-чү турга өтөт экенбиз. 4-чү тур бул акыркы 4 санын дал келиши, совпадение последних 4 цифр. И в этом туре вы выиграете, друзья, 50 тысяч сомов. 50 миң сом байгеге ээ болосуздар. Анда эмесе 4-чү турга өтөлү. Тогуз саны. 4-чү турдун акыр жагынан биринчи сан. Цифра 9 – это последняя цифра 4-го тура, друзья. Если мы будем читать это с конца. Төрт саны. Цифра 4. Дагы бизде 2 сан бар. 4-чү турда албетте урматтуу телекөрүүчүлөр 50 миң сом утуш сиздердики болот. Андыктан жакшылап карап туруңуздар. Мына кайрадан 4 саны келди. Цифра 4. Бир сан калды. Азыр бир сан сиздердин утаарыңыздарды же утпарыңыздарды чечип коет. Андыктан ишиңиздерден кубанып туруңуздар. Даяр болуп туруңуздар утуш салганга. Ал эми 8 саны. Цифра 8 – это, друзья, 4-я цифра. Эгерде сиздин билетиңизде 84-49 деген сандар болгон болсо, чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Сиздер 50 миң сом утушка ээ болдуңуздар. Уважаемые друзья, если в ваших билетах есть номера 8449, тогда вы выиграли 50 тысяч сомов. Искренне вас поздравляем. Ну а сейчас, друзья, пришел прекрасный долгожданный момент. Кто-то из вас сейчас станет миллионером, даже больше, чем миллионер, потому что мы, Кыргыз Лото, разыграем для вас 1 миллион 200 тысяч сом. Сиздердин араңыздардан бирөө азыр миллионер болот, миллионерден дагы бир аз көбүрөөк болот. Себеби дегенде бул ирет биз 1 миллион 200 миң сомду сиздерге ойнотуп жатабыз. Андыктан бисмилля деп мынакей 5-чи турга өтөлү. 5-чи турдун 1-чи санын аныктайбыз. Мы переходим к 5-му туру, друзья. Пятый тур – это совпадение всех 5 цифр. Бардык 5 сандын дал келиши. Жана биринчи сан 8 саны чыкты. Цифра 8 – это первая цифра, друзья, которая определит миллионера. Дагы бир эскерте кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сатылбай калган билеттин номерлери чыгып кала турган болсо, анда биз кайрадан ойнотконго туура келет. Себеби дегенде сатылбай калган билеттер бизде жок болот. Экинчи цифра бул 1 экен. Бир саны, цифра 1. Это вторая цифра 5-го тура, друзья. Если выйдет непроданный билет, тогда нам придется продолжить разыграть 1 миллион 200 тысяч сомов. Жана албетте 3-чү сан кайрадан 8 саны. Цифра 8 – это 3-я цифра 5-го тура. Цифра 4. 4 саны. Бул албетте 5-чи турдун 4-чү саны болду. Ал эми бизде бир гана сан калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул ирет бизде 10 миңден баштап 89.999га чейин билеттер сатылганына байланыштуу. Азыр комиссиянын көзүнчө сиздердин назарыңыздарда биз 0 жана 9 санын алып коюшубуз керек. Уважаемые друзья, так как в этом тираже у нас тираж составляет от 10 тысяч до 89 999, нам придется убрать цифры 9 и 0, друзья. Поэтому внимательно смотрим. Мы убираем 9, 9 санын алып атабыз. Жана 0 саны алынды, друзья. Мы убрали всего лишь цифру 0 и 9. Остальные все цифры там остались в лототроне, друзья. Поэтому сейчас я бы хотел продолжить игру, потому что жду этого момента. Кто же станет победителем главного приза? 1 миллион 200 тысяч сом, друзья, ждет кого-то. Посмотрим.
Жана 5-ші турдун соңғы саны болуп, 1-ші сан болу есептелгенде бұл 5 саны болды. Цифра 5. Это, друзья, цифра, которая определила нашего победителя. И он есть. Мне сказали, что он есть. Это проданный билет. Если в вашем билете 54 818 54818, тогда вы уже стали миллионером, друзья. 1 миллион 200 тысяч сом выиграл наш кыргызстанец, который участвовал в этом розыгрыше. Чын жүректен құттықтаймыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей 54 818 деген сан мына 1 миллион 200 миң сомду утуп алды. Ал эми азыр оюнубузду жыйынтаганга чейин сиздерге дагы бир рет эске салалы. Эгерде сиз бизди башынан көрбөй калган болсоңуз, 1-ші тур, 2-ші турдагы утуп алган номерлерди билбей кала турган болсоңуз, анда сиздерге бир сере эскертип кетели. Уважаемые друзья, мы хотим еще напомнить, что какие же цифры у нас сегодня стали выигрышными. Первый тур, 1-ші турда аягында 2 деген сан 100 сом утушка ээ болду. Цифра 2, это первый тур у нас определила эта цифра победителей, которые выиграли 100 сомов. 2-ші тур, второй тур, цифра 63. 63 саны бұл 1000 сомдук утушка ээ болду 2-ші турда. Ал эми 3-ші тур, 3-ші тур, цифры 692. 692 сандары 3-ші турда жеңишке ээ болуп 10 000 сом байгеге ээ болду. Ал эми 4-ші турда 84-49. Уважаемые друзья, выигрышные номера 4-го тура это 84-49. И они выиграли 50 тысяч сомов. Ну и, конечно, главный победитель, главный миллионер сегодняшнего вечера, сегодняшней нашей программы это цифра 54 818. 54 818 деген сан 1 миллион 200 000 сом байгеге ээ болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен сиздер менен биргеликте биз 6-чы тираждык лотереянын ойнотууну өз соңуна чыгаралы. Ал эми өз соңуна чыгарып жатып, сиздерге бир сонун мыкты, сизди кубанта турган жаңылык айталы. Ал жаңылык биздин кийинки оюнубуз 15 майда мына ушул студияда ЛТР телеканалында 20:00 сиздер менен биргеликте өтөт. Ал эми эң башкы байге бул элита үлгүсүндөгү болгондо дагы евро жасалгасы менен бир бөлмөлүү батир ойнотобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз болгону ачкычыңыз менен ачасыз, үйүңүзгө киресиз, даяр бир бөлмөлүү евро жасалгасы менен бөлмөгө жашаганга даяр болуп барасыз. Андыктан баарыңыздарды мына ушул 15 майга билет сатып алып ойногонго чакырабыз. Уважаемые друзья, следующий розыгрыш, следующую игру мы, конечно же, с вами проведем в этой же студии в 20:00 на канале ЛТР. И главным призом будет однокомнатная элитная квартира с евроремонтом, друзья. Биз Кыргызлато сиздерге бир бөлмөлүү батирди алып бере турган болсок, ал эми KG Group компаниясы жасалгасын евро жасалга кылып сиздерге даяр кылып берет. Уважаемые друзья, мы вам Кыргызлато предоставляем квартиру, а KG Group, она делает евроремонт. Вам просто придется прийти в эту квартиру и жить счастливо. Анда мен урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул сиздер менен коштошолу. Ал эми бардык жеңүүчүлөрдү чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Байгеңиздер кут болсун. Ал эми утуштарды кантип алып кетүү тууралуу маалыматты төмөнкү телефондор аркылуу жана баракчалар, социалдык баракчалар аркылуу билсеңиздер болот. Баарыңыздар менен кийинки оюнубузга чейин коштошобуз. Ойноңуздар, утуңуздар. Кыргызлато өнүүгө бирге дейли. На этом мы завершаем 6-й розыгрыш тиражной лотереи Алато. И искренне поздравляем всех победителей. И информацию о том, как и где забрать ваш выигрыш, вы можете узнать с последующим номерам и на сайте www.kyrgyzlato.kg, а также на социальных сетях Facebook и Instagram. Всем удачи, до новых встреч, уважаемые друзья! Кыргызлато к развитию вместе. Играйте, выигрывайте!